DM tukuza kweshongora national anthem. Bantu mwe mwimuke twakira mumbezi wihanga. Mwakira mwembezi mukundwa witu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yashiraha azaniza kubasha mwara yashora hariya twena tera kaira terengaro tuguruke tata twakwakira kaira aza mutaiha yangaro mugumizemu Your Excellency twakwakira Your Excellency mutahumuza amina aha mukamana wamani Your Excellency twakwakira abana bantu bawe kano ntayebwa ibano hikahihi otwereze shara katushabe yeshurhanga witangaza kanotangaza ukutwa president orakutangaza urukumanya umuntu wenyima webare mukama webare kurango yahikakizorogo hanuya maranga muterera hango mungaro munonga webare tarema rwa Sayuni President Noah orukurwo muntebe ya state akazo mukayo mukikuro mukayo mugurusa kaikayero C1 President Noah go orukwato mushara kihanga kaherezo muntu wenye masente ngo base kweyombeka President Noah go orukubasa kukaya karebe bukozurwe akaza kurambere Misiri Noah kuza kurinda mari kureba kugaru emere kubukukura ngo bundi bitakafa magarama webare mukama kumutuhereza umuntu wo mutano ntukusima mnonga habwe bwembeze burungi ntukusima mnonga habwe kutaho umutima ntukusima mnonga habwe okureba ngo natukunda nk'abanya Uganda ngo no muherezo mugisha mukama omuherezo businge omurinda kabikona omurinda bishikiriza omurinda bazuguna binazi twareba ina abarinzi bo businge konka ntweta bamarika kurwo mu iguru bagume bamurinzire yaba nashohora na yaba nataha mukama chikora bwo kunda kwawe kandi kusima bwo bwembeze urungi bwe oburete district itu yatunguka kusima bwa memba wa parliament abito abatujwe kireke kusima bwa district chairman na timu ye kusima bwa radiso muntu ofutangaza na repute na security bonoba nitobebembeza waryaha reka tubase kukisegerwa cha president wito mu izina ryawe mbe twaba turiyaha bahamwe nitwe ebigambo bye bibe amatafarwa kombeka Ugandeji kandi akanwa ke kagume kakanwa kawe twamushwekeshaga mayawe bahamwe twakanya kace kutara marare ka imbisizina ryawe twashaba twikirisa nturabiro mu Yesu Kristo mukama witu haleluya Your Excellency kanye yanzure Venerable Vanda Canon Yorokam Tayebwa mwine katengure akidiko no wandeke uwamaraho amezi mukaga nabanyira kusimira bintu bibiri ecyo kubanza ndece primary school kajagana samabati magana 3 abazoshirwa bito kagabaha bagareta hatinerebe kagentu kusima munonga nobwe bizimbe nebindi bitakureba kaje konka president tare cyukurema ecya kabiri ahimbikira president muzoro na kigambira kancyugambire ecyo kubanza ni kusimira RDC na deputy we na noburinzi bwa umushata kurya nguzi umushaho gamba mazima ebere hwire nkatahirwa abashuma kwanje hariya banyibere bintu byo munsi byona batware byo mabye kansati tutero bgoma batware kizu cyanje cyenkoko kugira ngo burinye yombeke batemane bitoke byona babitwara konka tubakura nkonya mbwe nukonkani simara kandi bagaraka bataho buryo bakwata pikiza bibe aberwa bitwara ahabwo burungi basizitira polisi kwere government yira kurya nguzi kuzitachuho mbere bariyo baronda bashumabo okwiza kwasa kubakwata no mushongejo kuwa kubano basa president ugiro kuya tuyamba busaba diko naho ahabo kuba twine byoma
twine byoma nezu yanjye tinchire karodiyo bakatwire mbene mbembarire kugaraho bice miliyoni 20 konkati 20 barasha tunitano wabano baso mshitara chonko ko tarema wako ko wabano tugomba tubohereze nanyengere ko kunabaho webare president webare kanoni Tayebwa Your Excellency the President yagambaje yatunga chance yayegamira Your Excellency the President amazina ganje inditwesije John Ntamuhira member wa parliament awisha zeri Your Excellency omwizana y'abantu b'abanyaruguru nakwakira echa kabiri Your Excellency program ni njimanya twino rugendo ruringwa munonga twinemu onchirize ombugufu nyanzero habantu abutuyinaha twine right honorable deputy speaker of parliament arya Your Excellency twineho right honorable Rafael Magezi twineho honorable minister wa Merama twineho honorable colleagues members of parliament abaryaha honorable Grace Kesande na Muhammad Katoto no wa Katerera Grace Kesande no wa district Your Excellency twinemu chairman witu wa LC5 ntumweta governor Your Excellency oguna kwate embeba ina bumasho twinemu RDC witu RDC ogo mshija atuberire manzi Your Excellency akozere mu rumugwa mani kakugera kateza ko kutinisiriza ko tena security n'ibindi abaye yimukire tagwejegera Targam district ogo mshoho kureba kandi PDM agikwatisa mani twatu chumwine mukama naza kutisya au tusimukwana tushika Your Excellency the President onchirize organizing wabanda abantu bakemba bakwanzure twinemu ba councillors wa LC5 muza kunsasira konkabe mbiro right speaker of the district council na timu ya ba councillor naba LC3 Maramsa Your Excellency the President Omuningo gomutano Your Excellency onchirize nkwanzure mama witu Granny Special President Assistant Ntamaria n'umugusu witu Kateba Eric yashtamikahi Your Excellency umama Kateba kahinduka hati n'umugiga yes konka nachara kuntegana sangu naenda kureba tinkumanye byakwenda Your Excellency ibi ni byabakuru tinkabizamu umurika gwo Rwandangaro bakaba yaboro aboro 2500 huriwe amaka 2500 ngushano mugega nikateba inimpu n'umushano rumwe Yes Your Excellency ya narayagira atomutwe atunondijo konke bindi nengera yaza kora protocol zo kutobara tinkumanye bakandagamba n'umuntu mukuru beje ku mundeta ni Reverend Ntebe kari Your Excellency my staff that old man Kateba PPS right gumizam Your Excellency webare munonga twinemu our opinion leaders abandi former members of parliament umuruka gwaboro gurahi Rwandangaro abandangaro mwimuke na mukanyira ni bareba bariya Your Excellency umuruka guriya ni guriyo mu rutoto sub county Your Excellency guriyo mu mesho yes Your Excellency okay bantumwe na former members of parliament abaryaha mwemerere bariya Your Excellency konka Your Excellency na nikusaba nchirize ogo mshaguma yemerire kwa kuriyo kunda kwa Your Excellency azayemera no bamwita honorable Odo Tayebwa akarebo mushana twatwa mukanzu roto turi mutoma azari natworo mu rugo mwana ku Your Excellency thank you very much Your Excellency yene shitambire abo bwire bantumwe tinguza kwanzura byomwe nkamara yo tinguza kwanzura byomwe nkamara yo konka kandi nani nshabe Excellency nchirize notoratu rya hantu gambisamani twine chairman witu wa NRM mwamkanya nkore Saidori nkahi na timu yawe ba registrars
executive ya NRM mwena mwemere mte LC3 chairpersons registrar mwena mwemere abarya team yone rya wenu nkokuna abagambira tuyino bwire buke mu nsasire banywanu banje tinguza gamba bingi tinguza kwansura buli munka muhezeye konka your excellency nani shaba chairman LC1 aiza oyakire omwembezi w'ihanga abo kugira ngo tujye ntebekanise byashema nebindi nani nsaba your excellency ntuza nani nsaba ukama wanje right honorable deputy speaker of parliament kwara heze agambe hokache then tubase kurza program kutoza kukwata speed thank you. Your Excellency President wetu mkundwa twakwakira abantu babuliza nabo. Your Excellency amazina ndiye kwa somatia chairman LC1 abuheza nchise myaka 65 abwa chairman LC1 emyaka yanje y'obukuru nyine myaka 74 sero yanjeji emo amaka igana nsanzu kandi tuma abantu bitano atanu na musanzu abashiza bibiri nsanzu na mukaga abakazi bibiri kinana nomwe Paris modo abatungire sente ezo 15 tona nsangiwa omurukogu nsangiwa musereji ekusangiwa omurukogu wa Rubizi Paris Magambo sub county Rubizi district Bunyaruguru county. Your Excellency tumadoro kusima na kimwe tino garukiro abo kubanza kuteka teko muntu wa hansi wasa kumursolira entunguka no kwara base kubaho ekintu kusimira munonga muntu wabulizo kureba ngo nabona asa kwata miliyoni emwe omungaro ekabasa kumugasira kandi okutereza obuhabuzi okuturaze kwese. Your Excellency President wetu ntukusimira webale munonga kuteka teka abantu bawa. Your Excellency ngaruka nsima umuzeshera wetu watu iriza district aho RDC bana RDC akozero umurimo gw'amani munonga kandi no musata kweganda no musaba mukozi kurya kuba mugambaho ebyendi egambira obire bona hakizo kulebuza sentezi yeko mu village zetu uza kureba abantu benko ko batungire sente za Paris modo bakazitonga nali na akatwikira yabasa kucondoza yasanga namazima ko abantu abo sente zabo bakakora ki bakazitunga na habo echo na naba kachiko kuruga naba abebuhingisa kuruga district na naba shaho kuruga district na sub county yetu Magambo bona mbatwikira kuza kutegesa kuhinga no kurambura bitungwa byetu na no kubasa kutegesa enkora eyo mulembe. Your Excellency tukusimira abakozi nabo basa gukora umurimo gwabo. Your Excellency ebyentunguka tuyine amasanyaraze tuyine amezi marungi gatapu tuyine ngudo nungi eri musere yetu abantu bawo nabe bakora ibintu byabo bitaro mu butale tuyine. Your Excellency nyongera kusima kanyongera ensimi amuka byo tukoliye ni bingi kandi bingi munonga abantu bawe muno yita abantu ba sereji tena tuya abantu ba NRM. Your Excellency kandi choli kama na list yote yetu yoneji nyesigangu tena tuya abantu ba NRM. Your Excellency Your Excellency yowe emyaka ina mara nemyaka nsanzunita we kuna nagambire onka sero yanje gino yani impango munonga na habo echo entambura nenteganisa ntawe kusakurambura abantu banjabo na ni kusaba ubundi ko wakunyamba ntambure ejo kabo wanje
Your Excellency, ngaruka nsima na MP wetu omurimo gwatukolire narwa MP wetu abazokera batatekera mu parliament yawe ejo kubata kutukikira no kutusakira ebintu byona babisakire amasanyirize tugine amezi tugine Your Excellency arumba mwe muri abo nabo ababase kutuyambira ombyo buhingi obwo mulembe kumame Honorable Cadet Benjamin mwe na David Katuleve nakabasa kutungira wensigo z'omwani. Your Excellency kankwendeza jecho agamba n'abantu bawe ntukwendeza obusinguzi ntukwendeza yangeri kulyebembero bwire bona ntukwendeza obusinge angara NRM angara Uganda yetu webali munonga chairman mwongere ngaro NRM oye NRM juu president juu webali munonga tulionza kwakira the right honorable deputy speaker ninyongera kumanyiro none namanyira abandi twatwinemu omumba committee of Sinja ryaha Major General Paul Muhanguzi second division commander konkani yenda Your Excellency amwanya go guturi nogo musigazi witu azo mucyara warya umwami no mucyara Vincent Bamugaya Ognosber Bamugaya kwawure ngutsa kwija twahika atumwanya nago bahereza reka president ayizara mukiza abantu bari munonga PDM secretariat na yeria mucyara Jack Rusinje na warya. Right honorable deputy speaker. Omukuru president omukunda witu ba minister ba MP na nabataka bagenzi bitu muzeyi age district niyo mu record zetu atwine niyo riyo nechiza yo performance omu parish development sente zona ezito abahire bazihira abantu 100%. So leadership ya district RDC kao chairman na timu mwena chairman wa movement mwena abantu mwetero mungaro mwe bari mwana hati echasigara muzeyi no kureba ngwito nkabebembeze ecori yece cyokoze rotore cyo muhanda hati twashuma kandi twahikayo tahika abo kwa nimpamya abebembeza bingi titukashumira hansi kwikiraho kureba batako kuba kutwazeze sente president yatutanga so ninja hategwe no muri mu muhango ogutwina muzeyi ankija nakujekera aha owo mu mama witu sikora obabire na sa emyaka kinana nene tinkumanyabwa cyatarinze kinane 5 ikonka bakantera baseta usinja nakujekera muzeyi abantu bakashemerwa munonga ineki nerizoba bangira ngo kuratirize okayambaho obwe kimotoka cyagwaha cyambure cyamajuta kikita abantu binge 2018 yes okayamba family za ferire konka abataka bingi abe bintu byaba abantu business samajunaki abantu bakiriyo bataka munongoku bajya ntumano ogamba nawe no kimuhehura konka twenda tucura muzinda ogwe tinaguhona so konka mbagambire timpija kurinkinga up muzeyi sindike team to assessing turebo kuba kuyambwaho kace hari aba business zabo mwene ntakutwara ubwire nenda kusima president yanchiriza ngungende na ba minister tuze kumwakira shema so mutakara atwirukanga mukagira ngo kandi haboki kandi twarogo mugisha tweto mukikuru Desiranta okozero murimo murungi aije muzeyi akwereza story ya parish development model kandi ntukusima munonga kandi ejeje gureta bushenye ejeje ankore muzeyi turiyo twekora mena amayitu ababa banta bakataba bugine ntwenda kore kibire staka kozirwe 2026
Dezerantana ija oshoboreho muzeyi omushija wawe nabasa nawe kwija kwatirireho otebeze muzeyi okuwatandikire na nokeriyo nokora mu parish mode muzeyi nani ngaruka ninkushaba ngo mwebare owekitinisa presidenti nimanza kusima owe birunje byo tukorire museri yetu ya Kizurgu amazina ni banyeta tumusime Desiranta nyine myaka 86 nyunkanta nyine myaka nkaga nina nkanta katunga gakintu cyona akayanje cyoka sebo presidenti kwa residente kateka ya PDM twayihandikisa omukwezi kwa 5 2023 bikabiri 2019 batweta a bank bampa miliyoni emwe na kwa 2 asiga ka yo pre bankanta kwata ga miliyoni echo ni twaro chenda na mnana neza nimba bajiranti ntunanya na kuna ichiromuka na kwata emtwari 15 aza muzetegereze muzibare amtwari chenda na mnana na kwata emtwari 15 na gura makoko gokombekere mpunu na kwata emitwaro 30 na gura magazi gwempunu guringanire na kwata emitwaro 20 na emitwaro 40 na gura obunu bubiri bw'emitwaro 22 na kwata emitwaro 2 na gura tundubari 2 buringanire bwo kusakara na kwata omutwaro na gura kitiyo cyo kuboneza omukizo na kwata omutwaro na gura kareka ati nasigaze emitwaro 9 sentezo emitwaro 9 na gura ochachu na tandikiraho ejina gitampaya empuno ejo kuyagira mpaya buro bunu nabuguze emitwaro 45 na kwata emitwaro 30 na gure byo kuriya byo kurebereje emitwaro 15 zinasigize emitwaro 10 na sasura yampire ebati bikuru emitwaro 10 tibyamara handi no nasakarize tundubari nasigaze emitwaro 5 emitwaro 5 ezo na sasura wokizu ayombekere kizu yazara abana 9 nasima mukama na kwata abana bana nabagabire bizu nasigaza abana 5 abana 5 abo nabaguze emitwaro 50 na ya emitwaro 30 nagure embuzi 2 emwe zira barongo nendizo inenda ezasigire emitwaro 20 nagaruka nagura mwe byokurya izari kubanza sebo president w'kitinisa yazari zara lya kabiri yagaruka yazare byana 9 na yawe cyana chumwe na cherezo we 10 nasigaze byana 8 ebyana 8 nabiguze emitwaro 9 na kwata emitwaro 30 nagure bisawo 2 bya chachu byo kurebereze mpuno ezinato mbizu nasigaze emitwaro 5 kuna sigize emitwaro 5 narebe bizubiri wabire basebo ukitinisa na kwata emitwaro 20 amitwaro 50 nagura amakoko 5 ata unasigaze emitwaro 30 nagura nebikondo by'emitwaro 15 byo kwiza kusimba nasigaze emitwaro 15 izara lya kabiro emitwaro 15 zasigire nagaruka naguramu empaya y'embuzi yo kwenda kwiza kwemesa embuzi zanjeze sebo presidenti ata indu kugambira nyine empunu 5 yakatano neza ndigabiza empaya neza kuzara nyine nembuzi 5 sebo presidenti agone man gawe nyoni insima ntine bugarucho kandi kinaba ni kusaba sebo presidenti ni kusaba nko kuwarebere cyaro kitwe kinko kuchiri okwatkwateraho nabando be mko abakwateraho kana ni nsaba mukama wayigiro gwa kuhangazi konko omuri ebyo nchine mwe bizibu sebo president w'kitinisa nkarwaro mugongo hata bulyaha nyesibire chikoba
okutemba mbizu ati nyine bizu bitano amwe mpunu itano kankutemba nintemba nimpura ninkunda kutunga wakankutemba waikanye chiro ekikobe ekimpura nasasa sebo president kandi nekindi eyindi nyine kakote kakatoche niwe eyindire kizu ningira wahareba ntire muno bukamba bo kuri sempunu zanje sebo president empunu eje inenda nakurangu yazara nakube nyine nke sente abwanje nkaguzira itaka byo kurisiza wempunu za byo kuyarebuka ebinyansi byembuzi zanje nempunu zanje kandi ko kuwanyimukize yaderisa asho mugongo omutima gwanje nimpura omutima no mutwe nimpura nyenda kukora okwa nkwasira mukono omuntu wamkwata mukono nchenda yemere owekitinisa president ninkusima byone byo tukorire nabagenzi banje abarisho musheru yetu ntukusima tine bugarukiro mukama ruhango wayigirwa akurinde kandi akurinde oberewo enaremu oye nasigara ntumusime Desirata omutule wa Kizurugoseru we bari munonga kale mwebale oguno mushiza wanje abana banje mwiza sebali abana owekitinisa presidenti abana banje itwe tukakura bugubi no mugongo gw'amagufa kwawukana okushaka mbwenu kasakira abana banje aba umusiza wanje go kureba natura Kampala ayro yamuhera kadara naguze nyanya mbwenyo bu watu no musiza wanje naza kurugayo aguma nkwatireho no musiza wanje naza kurugayo abana banje ni bwaba sebo presidenti nasima we bari munongo kale dekabe begambe ogu akasoma sini ya kana esente zabura atna yekozesa ogu atogunahinga atogu akasoma sini ya mukaga abo mugongo gwanje kwina makwinge mizi natariyo ku Kampala naronde mirimo atariyaho rawule nsare ogu no mutabani wanje akasoma yeka university konke mirimo za sanke zabura burati ariyo mu hotel Mabera no manager ndwa tandikireyo kandi ogo kureba numwizukuru wanje wa muhara wanje nyina bahara banje babiri konka bakashobwo konko gw'umwizukuru wanje ati na wakasome yakana atari yaona yebisa okonka sebo kitinisa webare kunkwatira ato kusake mizini nde bantu nakurugoti nyine ginama kanyemere ndise enyamisha zanjezi webare munonga kale miroko mushtami abemeze ubona baryaha omukayikoro omunyanyazi abana bemeze ubona n'abaturage nashemera ukwijaha umurukogo ogoro mu Desirata tinaye ko umurukogo boro barya abandangaro obona banza kuzema kagura umwaka ki enkumi 2008 nkashanga amaka enkumi 2500 kuna wabuze ntimwe mukoraki amaka enkumi 2500 nshana hari umugego umwe ngiro matakateo ngwe nipo n'umushanje ngogo no mugego mwatu noreba aho haruha abantu bakazomo
ombizubuko nga batakubimanya nk'omuntu okumutera anesthesia okumugwejegeza rero okamushara atakurira ngo nomushara mbona abanya-Uganda n'Abafrika bakaba bamanyira obworo nibubaita mpora konka bo tubakukimanya namboyo no imwe bashomere kumwakushu za wino muja kushanga umwaka nkaga obutwatunga independence abantu bakana bafuera abanyegano bakana bafuera emyaka 80 life expectancy obuhangazi bukaba buri emyaka 80 hata kakantu kake akutukozire nko kutsirika abana kubatera bikatu ikimukatu mu Rwanda no kujyama hata abantu bafuera ni nyabakira emyaka 5 ni ntekateka 65 mbona bari abantu bakana bayitwena konga mutakujimanya umujyana ngo rero umwahure aija abazika ranga yamweta ranga aketa tabafrika ngo ranga no yamweta ranga takweta abantu ishayita kashi ni stani no kubeta no bor ben hati itoko ihomo umwaka narawesha muri Eliandeke tukagera aho urukiko scripture union umwaka nkaganisha ishomeraho banyuma natemba kashoza kana emerram tanare hari inyanjo ko nyuma yayo hari ikiyanje mwene okurwo myaka ejo ito utatikiri no mu kibina cyabeyi tukatana n'ibintu bya politics bya biro DP UPC kabaka yaka bo bahugizo mu bintu byo kubahuziya amadini enganda hate ibyo nibagasara ito tugira politics no kukenura umuntu politics no kukenura tukurondo gwebembezi iwe nkomuntu politician ashimwe kuba ko mushaho umushaho pare bo murwere amwetegereza tumurwere ugo aruhiriki amukebera kwariko mukebera yamanye ndware yarwere yamhandikira mbasi nakira niba kweta prescription biti yamukebera kubi arwere umushuje yajya atuba murogire umuntu nafu muri iki kizubu cya Afrika ubu kuri zese zone ni bandama Kongo nkahi no kugera abembezi babi abatakuhabura abantu abatakukebera abantu baboge bakabahandikira mbazo uko batambera prescription mbona hati nyoko okurga kutandika ngabuka ni ikimanyi nubwo yestakagira mu government tukiriye beji twatwatandikira imyaka yankaga bwanyuma bini twaza kurwana kutwargayo twatandika busi ureba abantu beino boro abo butamanya ubuna zandangaro bona bakaba inentoki abo bona bakuri 1250 bakaba inentoki konkentoki bahisa amaro niya beri business ibene bakora kwisa amaro no kuriya konkentasya batakukyetegereza so mbona ati aho n'utu abahaburire obunabere nyetorora nkabayantu mbona ati burka omukaruka cyane mukaga twagira ubu namwe twantuye ngo abantu bakina amataka tubakagatwanyagwira twagira sti burka ugire hike umwe otemo mwana ugire hike ya kabiri otemo ibijuma ugire hike ya kashatu otemo ibinyatsi byo kuri sente z'amata ugire hike yo kwinga ibyo kurya
ogire ekanyuma oteyeze mpune zimukugambeza ati oteye nkoko z'amahuri ayi nekishara oteye ebido bibyenyaje ngo twahabira mu festo yake na mukaga ko utakine hikino gere cyo wakoraho hari ibi mushanju bati nyina kubasima okuyobo twabahabura konko kandi ushanga abantu batakufaye twabohereza ubuyambi okuyobo entandukwa esente zeje za Kagombora za Buroko kwarwo entandukwa twareta nadizi yija yazomu atkunagire kushujuma 2013 nshanga abantu bakiriyoko abantu abari umufutagira sente bari abantu nkaga na munana hari buri kikumi huririwe abantu bashatana birubonka nibaberebeye entasi mu Uganda yone nkuko leta mamaye amahe mwiroko mutware mbibo mutware nango bagezaho kongana kuza kurura mpura kandi batankujya bega beraboka ngo basekere nibehereza bonga mara kujya ndaga muri katufindure esente tuzihereza abantu bo bekorero umuruka gwona mukore zanyu mbati ndakubasima mu kugama no shuti mwaha tumune mbashuma abari kwiba abanaku muri kwiba munaku jo kuzumugehena mbona ati noreba akacyaka izire nkato bujuzi bwa desideranta n'abandi nko bene bangira sikwatanga kukakade okuyone yikuruga sikwatanga kukakade tinga kwataga akakurukese ukuyana gamba imyaka nkaga nena taka kwataga 1 million nuko mukazi yangizire elira mukazi mu motapio akanja ati maziri myaka 20 nshwerwa umukeje yari muna aina bana bakuru nkaboko kubati tinga kwataga miliyoni eji mbona hati imabo abo muri koguni ndakubasima abo kuba kuturetse sente mwazakira mwatanka gukozesa kwekenura mwe bari muno nabo ikintu bashaba mugumizemo mu tuja kumantongera buri mwaka umyaka yatanu murikana hakiri miliyoni 500 kandi umwaka wa kashatu bari abanize kutunga na muri zeranta banyuma y'imyaka 2 ujishoshora ka miliyoni kabanaku abandi umushawo yanyu era abandi abatungi ekikumanyishaho ngo mu myaka 5 umuruka gwanyu waza kugera miliyoni 500 zizi kurwa mu government za kama 500 kwa kandi mu mwaka gwa kashatu ababanze kutunga bagarese mbono umyaka 5 y'inshuro ya government nimuje ko bashashuriraho abantu 300 abagarurire sente nawe cyo mu rukate mba mu miliyoni 8 umurukate mba mu miliyoni 8 umuruka gwanyu twakikore inshuro zibiri za government icyo kwete kisanje mu Ruganda rero kushanga umuruka gwanyu gwe bank yanyu sente kuzenda kugaruka mu government uburo buruhanu nando nyangaro
mbona umyaka umunsi ibiri za government umuruka gwanyu nukugira banki ya akahundukamu na miliyoni magana mukaga aho wono bora tubukombantu nabo cyengera kubasima habo ko badezidanja arigire yarwana icyo kubanza yaje my staff Desidanta has got some medical issues but my staff nja kujanja abashobanye naza kuzomutabo kujanja ba Desideranta my medical Lydia borekere nje kunanga nubwo ingomera yabo wategereje hatu mwenu Desideranta aho kwa nashika ngo mu miliyoni 10 na nyamutoreho mumpere kasenti jaka kwatiraha okay ati ukwana mutagira amahari ukwana mutagira amahari bangira ngo harabandi ba farmers nke 10 baba leta barayabo mwemerera uje mashwa mbona eliya miliyoni ya government ibabaheye naza kuongera ijo miliyoni yanjye President oye NRM juu kale mwiro dero chairman wetu oyimyaka 35 naona za kumugurira kapiki miliyoni mukaga chairman ayinka chairman Matia aha agenda ayaguriye yabale munonga mukama wanje yabale munonga president wetu mukundwa Uganda yetu ugebe imbere omubusinge twendeze businge twendeze mugisa Uganda hoye NRM hoye ate ecyamuhero omwahoro wetu anyebigambo bishongoyere n'umusigazoro orukumenya ko kuburengiri mbone yanyeshumbusa yangira ngo abashuma bakamwiba mbone yagira ngo ine cyengere cya miliyoni 35 nantazetekategire kuko naza kuzironda zikoherereza kandi ishumi ryandekeriyo nkakorera mu conference kaga myaka nkaga hingwe ururimi
ukashanga ubushomero muni kirebe ni buri bunakigireho ati nazagambira mama akashomero ubushomero buturi kutwabugero bwandeke my PPS tell controller 35 million for the reverend. They had a problem of theft. Bamugaya nakora ki? Bamugaya n'umuntu nakora ki ngambira muharangi? Your Excellency kam kwaso muzindaro. Nareba n'inju y'amana ayombekera hari mu town bamugaya house mushito n'umuntu w'amani. Webare His Excellency our President izineri omwankore kunu yanyoni ndugapore mpako ndi akiki hata akiki izineri nyoti nkurigamba eruwa yatura akwaneri ishezara baito mutabani nibamweta Vincent tumusime ayongeraho izinarishe eche kizimbe cywarebo mutawuni akanzira akachombe ko mbusigazi obyatandika koro mbanka akakoro mabanka mingi kuyahereza hati habwa hati nakora office ya president nka director economic monitoring and research. Oh, nakora mu government? Yes. The kangarich, the 1 minute. Mushkan. Bona abantu barubiriza abantu babunyaruguru tuyine mugisha ogutakubasa tuyine mugisha chairman tuyine mugisha abo kutaya yura president kandi president witu akatukunda tuyine mugisha abo kwabona basa kumanya umuntu wo hansi tuyine mugisha arwana basa kumanya umuntu wo hansi tuyine mu kiguru witonwe umwembeje we angakora ikirize niza kwanjura kachira ko kumanyaho konka ningene kumushasha kandi gurani witu mama chama na His Excellency niza kumushaba nawe chanchi baska atakargaho otagambere kigambo special presidential assistant kandi district yitu nayo ine memorandum yayo niza kuhabirwa okutora agikore nindacyamana wagikwasire niza kurokora agikore abo kuba noreba right honorable deputy speaker kuyaheza kugamba fama yagamba Your Excellency yakorata so program yo kuyahinduka abantu bakushaga bagambire so niza kushaba turebe turakitwaza Madame Rosebel utaka herze Your Excellency yanachukurikiza Your Excellency mama witu gurani nejo gambo byanyazo tenu mukikoro wayembekire ejo na warya. Your Excellency speech na nagihandikire oine copy konka harumu paragraph eyina shabangu funza njifunze nezirangu Mr. Tumsime nanye Rosebel kwesiga nko mcharawe kuwatandikire PDM we became very good students omwanya ogu ogwarubirizi tuyinemu ekitongore kitweta non for profit ekikora ntukyeta Rural Initiative for Poverty Alleviation RIPA kandi ekitongore eki kibasize kugabente nembuzi ezarugire hambaga yitu kuba twire birabo twagira ngo tukabibika twenka nkorebere rubirizi ente nizibasa koraki
kubikwa ente 20 zikahebwa families 20 buri emwe kufuna emwe kandi embuzi 5 ni nshanju nina hamaka 37 nazo zigabirwe wazo mwanya ogu abantu bazarisize ente nibanywa amate batungire ekitweta biogasi ekuruga omuripa so eki nikyo kihango mbeire nasubmitingire profile ya ripa haba staff bawe ngo bagikwisyeho oku niko kacakinyenzera omanye kandi twakwakira omwanya ogu n'obundi waba wagarukire we welcome you for God and my country be blessed. Baro nakora ki? His Excellency nanagambire Baro your husband now. Yes, nuwo Gutumsime Vincent. Nakora ki? Nakora office ya president as an economist. Oh yes. Shozara we ariho ninga. Aruho neje shaha ariyo mukaye no mukikuru. Orukora mu office ni Baro. Yes. Oh, okay. Webare. Thank you so much. Karo mukekuru munyanyazi. Agrani? But chairman mumanana bagihereza staff. Yes, Your Excellency. Twenda kuzumuri bya district bya speeches abacha ibituruturamo. Yes, Your Excellency. Aturi hamu copy iki kintu cy'amani. Yes, Your Excellency. Abuko bya chairman enguto amashomero ebi byona biroho. Konka boro bakiro. Ati amantu gataboro. Speech gihereza na. Get this the memorandum of the district and my staff. Omukekuru wa gumushtam. Oshtinisa President Munyanyazi nyonka rubuga wawe mu rubunyaruguru emyaka yimazire mune byinkozire byona ninsimo kumpangana kandi no kunkunda emyaka yibagamba niyejo ngasi emyaka yanje nkaga na kinana na ne kuko nze kusekena ne 5 jungu nyina kinana ne 5 ati mzee nka kuzaa urunaku rwanjye rwo kuzarwa 2017 November nakwandikire baraha ninita karina hire kerezia ya yitu ya Chambura ndikwenda nyombeke kerezia ne baraha jikwandikira kimwe ya kushikeni bibikunyera rikereza ndikwenda kibe kijutizo cyanje umusomo kinatsigama nkasurura beyo kandi nagakanagira ngo niyo mzeyi no butegeki bwawe nibo bwambasise kuba nko kundi ne bitukorire bunyaruguru mzeyi nibingi tata akakora bunyaruguru myaka nyingi munonga ariyo wishaza kitunzi bumugabe niwe yabira mpiri takebyo niriyo njireki ndi nahire hekerezia kombekaho ndi nahire hekerezia kombeka hekerezia hato akutugira ari Chambura aho ni community y'abakristo bake n'umwanya gw'abasiramu kandi abakristo bekerezia batwire plan ukora ne marho miliyoni biliyoni 200 babigamba bita chairman nyamba zinga igamba webaregurani Your Excellency wakwakira ekerezia ejo nemaraho biliyoni 200 kandi tukakora fundraising twarondana sente nabwo twayombekere twagikize aho represent konka mu office yawe oku right honorable speaker Tayiwa Gambara deputy speaker bakaba turaganise akasente nangwa sente nyingi konka tezikizire zinga ekinanye ndanye nangambiriza bajya nagamba kubi ebya biliyoni na miliyoni tinkitereza je muzeyi hati tukatunga kumanyisigwa ngo watutwera sente watuma honorable minister Mwebesa kuba nwe yakujekera konka kuyashire bayashanganye nyetsere speaker
so office yi yakoraga nayo yamyango ko hariyo speaker n'uwari abumujekere wa president iwe nuje kureta sente kwiyagamira turi kukimanya kabiri shobora umugeze nkebyo bere kirore bitaka ekeze itwahika weekend batugize ngo baza kwemerera abo kuba sente ezukora zibireza abakristo bakungene dawa mwesa na usoro sana mbuza sente wa nyaruguru ukamuhereza ubwa RDC tutongara tugira RDC tugira RDC tugira yes Ngongera kwezi. Kama zipe zote kuramba na ije tweto vitu uzindikire. nashimanya muzeye ngoza tukapusira kukimusya Kale. Kale mwebale. Mwebale nabasibura kanze shema. Webale Your Excellency mwongera kahira n'engaro wemere tusibura Your Excellency tukusima tine bugarikiro mukamara hamwe muyabambaza kwebembere otambureje mwebare mwebare munongo kuija mwebare munonga kwesa mukoroga bezira tekitinisa mwebare kwikiriza His Excellency the President no kumukunda ntusima buri omwe abasekora ekikubasika kureba wogo mukoro gwashira kandi gwakorwa gye ntusima abembezi bitu ya district bamwe members of parliament buri omwe mukitinisa kye ntubasima tine bugarukiro twongera kubashaba no kugira ngo mwongere gukora mukore n'amani okureba ngo twabinga oboro omumaka mwebare munonga mukabarahanga byongera mpere mugisha kandi okondegireta egumiho mwebare